Simaba ishemwe katwecureze tushabe mukama waitu murungi kandi umunyambabazi twakusima ntukusimireka yo mwiri wawe Joshua na Hope baratukana ahabo mugisha muhango gumwishiki wabo ogwashikiriza habo kuhingira ntukusimira bakwe abashagatira Maxi awizobe ryo kwinyirwa kwabo ntukusimira abantu bayinja bargahare na haihi abarkoreka rukundo yawe kandi n'ekitinisa cyawe twakusima mukama yebarahwe bitonso by'abana abo kuba abana n'ebitonso birgahariwe mbwenu tukwetenga ngo yongere kutwegesa omukuhingirwa ko mwishiki waitu Mary hagira ikitwayega abato n'abakuru abagira umusherekare n'ababutandika ugira iki watwegeza uburungi bwabo gume butushekere ikitinisa cyawe kirebeke ahabo Yesu Kristo mukama waitu amina mukama simu abayishemwe abari kusima Yesu ahabo amagaraga atwire ahabo kushemerwa okutwashemerwa na Joshua na Hope nani nyenda ngo bayimutse mikono tutendereze uri kugira ati nyoni nsima Yesu twaza kwimutse mikono yitutendereze gute tendereza mwana ori mwana gwandega Yesu omusayigo gunasisa nkwebasa batugambire ngo abamwe nabazombugenyi ubundi yaba kurwaza yaba mushana yaba mabanja yaba bindi umuntu agumafubire mbwenani igira mugenzi wawe utereka tsime Yesu mugambire nakweshengerezo utereka tsime Yesu Yesu asimu tukutendereza mwana ori mwana gwandega gamurungi biriya byargamu sayigunaziza webaza ororo bajuru akikorage biriya nduburabura muno shote bashemererwege konka Yesu asima munonga ninyetwa the very reverend Canon Patrick Atinka Dean wa Emmanuel Cathedral kandi ndiyo murokore umukazi wanjye Rusti yabasa kwijja ino mu muhango gyaza gukora konka Joshua na Hope twizira twashabana yimwe twizira twaganira nayimwe twizira bwena hataranga yagarika yatureta nyenda kubanza kwakira abekanisa Joshua go muri kureba imwe abashwera n'abakunuya Joshua n'umukazi we buri kiro kikuru yaba ninyomushana yaba njoregwire yaba mushana gumizemu buri kiro kikuru akomenye naye agitsibika ubwo muri kureba ubwo agitsibika hari aha kanisa omukathedro mbwenu deba rahanga yakutsibikira ma Joshua debe kitinisa kiwagira n'umukazi wawe mbwenu imato muri kureba horanga Yesu asimwe mbwenu kamba imukiza bahure Uwishemwe Canon Henry timugaya twakushemerwa n'umukazi wawe naninshaba ngo yemerere aza mugume mwemerere ntuza kutendereza hamwe omuzere weitu Reverend John oyemerere twakushemerwa kunuya hariyo sabadikono wasya Canon Franka tumusimo yemerere kunuya hariyo Venerable Kihondwa sabadikoni wo sabadikono bwa president bwa Nshwere kandi mission coordinator weitu nani shababa buruzi na ordinand mwemerere aza twena twaza korekereza mikono yitu tujyorekereze Joshua na Hope Yesu yatureta manya tukutendereza mwana o mwana gwandega gamurungi o musayigo gunaziza nebaza
nyenda kusimiraho uwishemwe kitakureka nkamukuru wabojo bona urukukurire kicoke kicyona uryo mukayawo konkareka twiterera mu ngaro zamanira yabare kwebembera y'abantu ihanga naye bare munonga nyenda kwakira uwishemwe muhanguzi nani ngushaba ngo yemerere tukutenderereze amwana ogwo yagira umugisha muhango tukutendereza mwana o mwana gwande twashemero Yesu o musayigo gunasiza mutabano wanje Robert nakutambutse amasho twina mutabano we yitwonko mwahore murungi okoziregera wo busisi Robert kaza kurebere bakutera mu ngaro zamane munonga Bishop arigire ku muri recommendinga nkigambe nari nkirere nakireka koka no mahore murungi mbwene mutero mu ngaro zamani akoziregera wo busisi mbwene cyo nikimara nakirere cyo mbwene nyenda ngo tutabaritse abana baitu Mary na Max shomwatereza umugisha murungi obuna ko ubu abazere nibemereza amabere n'emitima ahabukuba abojo kuba bari yaho bagira ngo baza kureta abojo bagenzi babo abashiki bakiba bari yaho bagira ngo abashiki baza kureta abashiki bagenzi babo mbwena nyenda kutwara umugishogo ekitendereze cyo kwereka yo rero nkashoma umushorrongo n'ecyabana baitu Mary na Max mwatereza umugisha murungi ekitinise kiryaha ne cyanyu kurumutarabayire barungi kurumutabayire bana barungi kurumutahurire bazeyire kurumutehere ekitinisa ekitinise cyabazere tubakukigizire mbwe nabazeyire tumureka tukatendereza abana baitu aba urukumanya ngo numuzeyire muri kitendereza abana baitu aba tukutendereza mwana o mwana gwandega Yesu o musayigo gunasisa nebasa ecyamuhero ntakashomere mushorrongo ninsimiro kujunwa bwenu okujunwa nyoni nkutwara nkanamba yo kubanza na mbwenu uwishemwe ryo shogu na hope bakajunwa baye kunkumura Yesu yaba namba yo kubanza ndebe kitinisa kimwagira dhanga naye bare nsima ranga abo kujunwa kwanyu mbwena bashwereine nani nyenda kubashabeki aruhe barkwete ngenderwaho na mbwena NRM iyi ndikushaba ngo twena tuterero mu ngaro mbwene murebe kitinisa mbakimbira hanga wanje mu giterero mu ngaro mwebare kugitereramu ndebe kitinisa kirya NRM enengenderwaho amaka gainengenderwaho mbwene obushwere nabwo bwinengenderwaho nubwo nani nyenda kushomera abana bayitwaba hati Mary wargomba kimbiri wataha mu rugando nantaka rumanyire konka nani ngushaba ngo gende nengenderwaho Maxi wayakiro mwishikyogo no muyihakunuye nani ngushaba ngo gende nengenderwaho ekitsira maka ekiri kwita maka no kutayishko muhanda ukashanga umuzere nakoreke ukakore kindi ukashanga umwishomero nubakoreki ukaza kukore kindi ukashanga ha mu rumono bakoreki iwokaza kukore kindi ndanga tugirire mbabazi shoborokerwe haruhe ngenderwaho nani nyeno shomere omushomurungi Zakariya shura ya 8 no 16 no 17 nemishorrongo ebiri yonka aza abashwereine mbwene uko rukuboryaho abantu barga kuremwe ngenderwaho hatohurira bagira muzo bakwerhirizi manyozo wanankamanya kugirati nga deni mbashaba ngo ruhanga bagirire mbabazi mureke tugire ngendero hweji dahanga agitoma mitima yeitu omushorrongo Zakariya shura ya 8 no 16 no 17 hagira hati
ibintu by'umwagumena mukora mbwene hatumwataho mushwere na mbwene Mary hatokira umwana wahinduka umukazi wa Maxi nayo tokira umwana wahinduka mushaija nyineka abakimbira inyomushana bagira ngoze kuba mukazi wa Maxi naitwe kanisa twataho mukono n'abazaire n'abanyarwanda n'abahibona bataho mukono mbwene ibintu by'umuraze gukora iroko shoma ibintu by'umuragumena mukora mugume mugambira n'amazima mbwene kitsiro bushwere n'ubutagambira n'amazima nubwo wagira umutima mbi sweetheart tuwahabura mukazi wawe omukazi tiyahabura mushaija ese muku wagira ngo noza kazo kuwaza kweshanga wayeshanga mbarra obutagambira n'amazima mbwene hati Maxi nawe ishemwe Mary muze gambira n'amazima iroko shoma mugume mugambira n'amazima ekyo ni kimwe mcwere omarembo ganyu manja z'oburyo mbwene hati muzo mbitanda byanyu mbene yo mwacwere manja z'oburyo ogiro tkonkanyo kiriya kingwisize kubiyo tumbwe naye teisa Maxi naye wogire otimbaye naye tombo itakonka Yesu yansasira mu kitanda cyanyu bitashoro mu sitting room bitashoro mu banyarwanda abanyamurumo batabihurira emanja zanyu muzicwero mu kishenge cyanyu bihwe iroko shoma mugume mugambira n'amazima mucwere omarembo ganyu manja z'oburyo kandi ziri kuretera obusinge emanje zo kumuri kuzicwero mu bitanda byanyu zibaretera obusinge nambwene nyonsi marhanga amakanisa g'ingenzire mu maingi nkikise nkiko nyingi ndundane mpiha nyingi konka tubakagira gari kiko rwanjye n'umukazi wanjye nga ndeba mbabarya ni nsima Yesu urukiko rwanjye n'umukazi wanjye nduhero mu kishenge cyanjye nawe tutendereza tugende tuzumba kristayo mbwene cyo nicyo naningushaba Maxi nicyo naningushaba Mary ebyo nibaretera obusinge nguma n'obusinge n'umukazi wanjye Rusi tuzomu makanisa omukasheshe bantu asabadiko n'omukasheshe bantu adini omukasheshe ni nsima Yesu okujunwa iroko shomera ogwe 17 bireta obusinge iroko ogwe 17 mureke kugirira n'inama mbi mu mitima yanyu kamba gambere kiretsere obushwere kusisikara omukazi nagire namambye ha mushaija hati akishora na motoka omwanya gwo kumushabira akamutaho eshagama agira ndurwo rwagenda rwaza kuzo mu nkazi ndurwo enama mbi abakazi tumuguma mukashabira abashaija banyu kandi abashaija naimwe tumushabira abakazi banyu ukamushabira ukagira uti nakutaho eshagama Yesu akwebembere akoze somurmo mureke kugererana n'inama mbi iroko shoma mureke kugererana n'inama mbi mu mitima yanyu kandi mureke kunde ndahiro z'ibishuba kandi mureke no kurahirira ibishuba mazima rebare hati rero bakanyise ukomba harimyaha rero akagira ati akarimi bukono akagutaha iguru ubo yarga gwisa kagwe endahiro z'ibishuba muzireke iroko shoma hizo gwi 17 mureke kugererana n'inama mbi mu mitima yanyu ego kandi mureke kunde ndahiro z'ibishuba mureke kunda n'endahiro z'ibishuba ahabo kubebe byona mbyanga erhanga nabyanga nuko mukama ari kugira mukama nuko ari kutugira endereza Yesu Yesore mwana gwandega Yesu umusayi gunazi sayi bazanyo omuro nanimba shababa lyo mbedaromu ekyo kwega hati no kugira ngo ugambirane amazima ecya kabiri emanja tuzicwero mbishenge byeitu ecya kashatu tureke kugirirana enamambi shabira no mugisha ebirahanga kwanga tubyange ebyarukunda tubikunde obushwere bugumeho ekitinisa cyaranga kirebe cyo mubushwere ntubashabira kuzara abana ntubashabira kutunga ntubashabira kombekeka irkwesaranga ekitinisa mukama agumene imwe agumene moyo wa mbwene hati munkirize nyete Canon Frank atushabira umugisha Canon Frank tumusime sabadikoni wasya aija tushabira umugisha tendereza
mwana o mwana Yesu musai sai guna ziza deva sanyo Yesu muruko katsabe obusinge bwarahanga burengero kwetegereza ko muntu wena burinde imitima yanyu n'obwenge bwanyu mugumene mu manyarahanga kandi mukunda no mwana Yesu Kristo mukama weitu kandi mushagwaranga obushobozi bwona tateito mwana no moyo rukwera gubenekeji yageshwa no mukazi we na family yabo yona umugisha gwawe gutegekizo beri gubaha abana baitu aba batandika hati okukirana munonga mugisha gwawe gutereza obugenyi burungi bwa nyenchakari burindi hanga ryetu no mwe